Pozdrav ljudi svima. Ćao. Vratili smo se nazad i danas nam je već zadnji dan u Šibeniku. Snimali smo malo nešto prošlih par dana. Ništa previše, ali na početku ovog videa ide jedna kratka montaža. Idemo sad kroz malo manje posjećene dijelove grada da vidimo kako to izgleda. Ok, znači šetamo ulicom i na svakom metru ovako vidite ovo tu, evo sad ću malo zastati da bude na svjetlu. I vidimo ovo tu. I onda okrenete s druge strane, pa možda stvarno 10 eura. A onda rastvorimo s druge strane, a s druge strane ovo tu. Lucky. Posebni pozdrav za jednu curu koja se zove Antonela, koja nam je stvarno jako puno pomogla što se tiče svega i svaki dan je dobivala barem 10 mojih kilometarskih poruka, ali ona se stvarno znala raspisati i sve mi je objasnila, sve što smo trebali, to nam je sve rekla. Stvarno se trudila maksimalno da nam pomogne u svemu i ostavit ću vam dolje njezin Instagram i cura je predraga i preslatka i hvala joj. Ok, ajmo vidjeti samo do plaže. Danas kad smo ja i Ema išli na plažu, jel tako Ema? Kad smo išli na plažu nije bilo nikoga i sami smo se kupali, voda je bila najhladnija valjda od kad smo tu, ali evo sad ima nešto ljudi. Sad ima ljudi, ali se niko ne kupa. Da, bili smo doslovno jedini, imali čitavo more za sebe, ali je bilo ledeno. A na plaži je bilo onak 5 ljudi. Da, na plaži je bilo ljudi, sad ima ljudi i na plaži više. Uglavnom da. A u vodi nema. Danas je bilo hladno. Što se poljubi. Ok, sjećam se prošle godine ovdje su se održavali festivali i bila je nekak totalno drugačija atmosfera nego ove godine. Iako evo nismo se mi planirali vraćati u Šibenik ove godine, jednostavno je tako ispalo, a i Šibenik nam se svidio ko grad, ali htio sam samo to natuknuti da atmosfera i sve, iako ima toliko ljudi puno, nema takvih nekakvih događanja kao što je bilo. Da ne bude sad Matija priča stalno, nije sve ko prije, dobro, normalno da neće sve biti ko prošle godina zbog korone, ali sama činjenica, baš sam neki dan gledao, 47% ljudi koji su došli prošle godine je došlo ove godine, što je, ajmo reći, na pola, što u stvari nije tako loše kad se pogleda sve ovo i kakve su prognoze na početku bile. Evo nas ljudi stigli u Zagreb, nismo ništa previše snimali, ali najgori dio je sad ovaj kad moramo ići do željezničkog, pa onda na vlak, a vlakom ima sat i 45 do Kutine, ali šta je tu je, nema nikakve alternative. Evo Matija je rekao da smo stigli, rekao si, jel da? Jesam rekao. Dobro, ja bi samo htjela reći da ja ne razumijem, ako ja dam 3 kune za WC, koji je totalno nepotrebno da ga plaćam, ali zašto su to moje potrebe, kužiš ono, ali ako dam 3 kune za WC,
onda očekujem, čovječe, da je taj WC barem čist, evo, i da ne smrdi i da ne izgleda kao da se čistio zadnji put prije 30 godina. Evo, samo to, ništa više. Pa je da, ako se već uloži nešto u tu sanitariju i to da barem bude čisto, a ne ono, zbrda zdola. Znači u ovom Zagrebu je totalno odvrata na kolodvoru, a u Šibeniku, znači ja trebala platiti 3 kune da bi taj WC bio šugav i onda prođe baba pored mene koja je išla čistiti ribu, koju je upravo upecala s rukama ispred kolodvora i to si je išla oprat i smjela je to bez problema oprat. I taj smrad je onda ostavila pol ljuske u WC-u, ali dobro, to se smije. Ok, uspjeli smo sve, došli na peron 3A, uvijek nas nađe neki koji je tu negdje u nebesima daleko, a tamo je ostatak kolodvora. I ništa, idemo na vlak. I to je to, ljudi, pozdrav od nas, hvala vam što ste nas pratili u ovih 10 dana što smo bili u Šibeniku. Obavezno se pretplatite na kanal i pratite sadržaj. To je to, ne znam šta više da vam kažem. Pozdrav od nas.